Ministrice, hvala lijepa što ste večeras moj gost. Jučer je bio težak dan. Još nedoumica među kolegama ovdje u Briselu, među novinarima, pa čak i u makedonskoj vladi oko toga što je konačno Makedonija dobila, jer svako različito čita različite dijelove odluke koje su donesene jučer u Luksemburgu. Hvala vam na pozivu. Mislim da je jučer bio važan dan i za Makedoniju, za jugoistočnu Europu generalno, ali i za cijelu Europsku uniju. Dakle, pregovori oko zaključaka o državama proširenja i o državama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je bio vrlo naporan. Ja bih rekla dosta dugo se i teško draftiralo zaključke. Tako da zaista ja mislim da će ovo ući u jedan povijesni anale kako smo došli do tog dogovora sa određenim tekstovima. Makedonija je dobila sigurno važnu poruku. Komisija je dobila nalog da počne sa pripremama za pristupanje Makedonije. Dakle, to je prije svega screening, odnosno dubinsko snimanje stanja. Makedonija je u izričaju tih zaključaka dobila da će pregovori, da se ovime otvara put, da se pregovori otvore sredinom 2019. godine, a da se do kraja te iste godine zapravo otvori i prva međuvladina komisija. Kad gledate možda s ove perspektive, to izgleda godinu i pol. Međutim, iz iskustva vlastito koje mi imamo u Hrvatskoj, to je zaista malo vremena sa novom metodologijom pregovora. Ako komisija već počinje raditi, a dobila je takav nalog od vijeća, onda to zaista znači da se prvo ide u tu screening fazu koja traje određeno vrijeme i zapravo je dosta i realno ovo što se stavilo. Ono što je ušlo u zaključke je da komisija treba u sljedećem svom izvješću o državama, dakle i o Makedoniji, dati jedno prikaz stanja u kome će se pokazati da je Makedonija nastavila sa reformama. Dakle, vijeće i vrlo jasno traži od Makedonije da nastavi raditi na reformama. Dakle, prije svega da radi na borbi protiv korupcije. Na tom planu se očekuju isto pomaci u sljedećih godinu dana, ali isto tako na onim reformama na kojima je do sad vlada radila, reformi pravosuđa, javne uprave i reformi službi sigurnosti i obavještajnih službi. Dakle, zaključak da je preporuka na neki način uvjetovana nije pogrešan. Ili jeste? Pa jeste, ali zapravo to je cijeli smisao kako se ide, kako se zapravo napreduje u tom procesu. I da ništa od ovoga nije pisalo u zaključcima, svejedno bi bilo gledano da li se radi dalje na preporukama. Dakle, onog trenutka kada uđete u screening, kada država počne zapravo taj proces pregovora u pravom smislu, a to je već sa screeningom, onda država zapravo dolazi pod posebnu lupu. To sa zaključcima i bez zaključaka znači da država mora za državu kao što je Makedonija, dakle tranzicijsku državu, to svakako znači niz reformi u raznim sektorima na kojim, koliko ja znam, a bila sam prije nekog vremena u Makedoniji u državnom posjetu, Makedonija već radi. Dakle, samo je poticaj da se dalje radi i da se pokažu vidljivi rezultati u tom radu. 26,5 nasuprot 1,5. Tako je bio na jučerašnji dan prema našim informacijama. Znam da pitanje nije veoma diplomatsko, ali koji su bili razlozi, ono što možete da kažete, tako tvrdog stava Francuske protiv? Ja mislim da to treba gledati puno šire od samog pitanja jedne države ili dvije države, u ovom slučaju i Albanije i Makedonije, za koje su preporuka da se otvori put prema pregovorima. Dakle, prije svega treba gledati razvoj unutar Europske unije u pojedinim državama. Dakle, postoji javnost koja vrlo pozorno prati razne politike Europske unije. Jedna od njih je proširenje. To su, ja bih rekla, dosta i interni razlozi francuski, zašto su oni, slijede izbori, postoji, ako je riječ o Francuskoj, postoji vrlo jaki populistički pokret Nacionalni front koji je i protiv Europske unije, a kamoli protiv njezinog proširenja. Dakle, ja bih to gledala kao jednu više internu priču Francuske, koja naravno se onda prenosi na razne politike europske, pa između ostalog i na politiku proširenja. Međutim, mislim da je za Makedoniju jako dobra
vijest, da je zaista bilo skoro pa svih nas, recimo 26,5 kako vi kažete, je bilo zaista zdušno za početak pregovora. Mislim da Makedonija to zaslužuje. Makedonija je nepravedno bila ove godine sa strane. Znamo svi da je bilo pitanje imena i u tom smislu mislim da je stvarno Makedonija zajedno sa Grčkom postigla zaista jedan veliki povijesni sporazum. Mislim da treba čestitati jednoj i drugoj strani jer nakon tolikih godina, dakle 27 godina što su za Makedoniju značili da je onda bila ograničena u nekim daljem razvoju, ulasku u NATO, ulasku u Europsku uniju i tako dalje, da je ovaj sporazum postignut. Naravno, postoje još određeni koraci koji se trebaju napraviti, ali mislimo da je ovo otvaranje koje se zaista desilo sa jedne i sa druge strane pridonijelo tome da evo smiješi se uskoro sljedeći mjesec je i summit NATO-a, dakle vrlo izgledno će Makedonija dobiti pozivnicu. Makedonija je možda ušla u jedan, nažalost, jedan povijesni rekord koliko je puta ulazila u takozvani Membership Action Plan, dakle MAP, 18. po redu, što sve sigurno nije poticajno bilo za makedonsko društvo ako je svake godine dobivala taj novi program, a zapravo formalno nije mogla ući u članstvo. Da li su ti strahovi prisutni u pojedinim zemljama članicama, bez obzira koji su razlozi, da li su migracijska kriza, da li su unutarnja pitanja. Koliko to može biti prepreka budućem procesu? Jer znamo da najmanje 135 puta svaka zemlja članica može blokirati proces dok on traje. I konačno, dosad smo pričali o mitovima i stereotipima na Balkanu. Pričamo li sad o nečemu drugom, o nekim strahovima, stereotipima koji se javljaju unutar Europske unije? Pa ja bih ovako rekla. Dakle, sada kad se otvori ovaj put, mislim da takav strah sa makedonske strane ne treba postojati. Moram priznati da je mene zaista zadivilo zaista veliki konsenzus, dakle skoro svih država članica oko toga da treba otvoriti pregovore. Treba znati da je politika proširenja jedna od uspješnijih priča Europske unije, međutim iz različitih razloga u zadnje vrijeme nije bila visoko na agendi. Mi smo bili jedna od rijetkih zemalja sa jednom manjom grupom država koja je poticala stalno da se o tome govori i razgovara. Sada je bugarsko predsjedanje to stavilo u fokus svog predsjedanja. Ja bih rekla Sofia Summit je bio glavni pokazatelj toga. Na tragu istog Rumunjska se sprema imati u Sibiu isto tako jedan summit važan za Europu, a Hrvatska koja će predsjedati 2020. u prvoj polovici isto tako se sprema na takozvani Zagreb Summit 2. Naime, mi smo, i to je možda zanimljivo za Makedoniju, mi smo 2000. godine imali Zagreb Summit 1, dakle prvi puta kada je Europska unija kao Europsko vijeće izišla izvan granica Europske unije i u Zagrebu najavila zapravo početak pregovora tada o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Makedonija je na istom tom Zagreb summitu bila potpisala ili parafirala svoj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I doveli ste me do moje zadnje pitanje, a do sad je bilaterala bila na visokom nivou, naročito u suradnji u procesu evropske integracije. Dolazi, oprostite, i hrvatsko predsjedavanje Europskom unijom. Gdje je tu Hrvatska u pogledu pomoći Makedonije na putu ka Uniji? Pa imate pravo, dakle, prijateljski odnosi između Makedonije i Hrvatske su zaista na visokoj razini, a pritom želim naglasiti da je hrvatsko veleposlanstvo u Makedoniju NATO kontaktna točka. I nama je drago da će se vjerojatno na ovom samitu upravo doći pozivnica Makedoniji za članstvo, dok smo mi to još do kraja ove godine. Dakle, mi smo na razne načine do sada bilateralno, ali i kroz neke europske programe pomagali Makedoniji u pripremama za pristupanje, posebno kroz twinning programe. To su programi koji uvezuju javnu upravu sa jedne države sa drugom. Mislim da ima puno prostora, dakle, da se dalje nastavi tako institucionalno pomagati. Hrvatska je zadnja država koja je pristupila
zadnja koja ima ta iskustva. Mislim da još uvijek imamo puno stručnjaka koji su i spremni i voljni i znaju najnovije stvari koje su važne prilikom pristupanja i zaista postoji ogromna otvorenost da takvu suradnju nastavimo. Mislim da će biti vrlo značajno da Hrvatska predsjeda 2020. godinom. Ako ovaj plan koji smo jučer dogovorili bude ostvaren, to će značiti da će Makedonija krajem 2019. otvoriti prva poglavlja pregovora, a mi se nadamo tijekom našeg predsjedanja u prvoj polovici 2020. da osim ovog samita, Zagreb Summit 2, koji bi za nas trebao biti jedan važan summit proširenja, odnosno poruka za nastavak politike proširenja, svakako može biti prilika da se tijekom našeg predsjedanja i više poglavlja za Makedoniju otvori. I još za sami kraj još jedno nediplomatsko pitanje diplomatu. Predstoji referendum u Makedoniji. Ne referendum značio bi kraj ugovora s Grčkom, a to bi značilo i kraj ovog današnjeg zaključka. S tim u vezi koja je vaša poruka? Pa poruka je naravno to je a da ne bude mešanje u unutarnjim poslovima. To je interna stvar, to je odluka je zaista referendum je jedan par excellence glas naroda. Dakle, mi smo u Hrvatskoj imali neke važne referendume. U važnim trenucima u Hrvatskoj smo znali na to odgovoriti na pravi način. Dakle, hrvatski građani su i kada smo pristupali Europskoj uniji, kada smo se odlučivali za neovisnost, odlučivali sa dosta visokim postotkom za. Ja se nadam da će makedonski narod prepoznati ovaj trenutak. On je vrlo važan. Dakle, sad se otvorila mogućnost da zaista Makedonija ono u čemu je bila zakinuta zadnjih 10 godina, dakle da pristupi ovim važnim integracijskim procesima i euroatlantskim u Europi i sa našim atlantskim partnerima, da zaista prepoznaju da je to važno za Makedoniju, ali da je važno i za sigurnost i za stabilnost i za prosperitet Makedonije i makedonskog naroda. Ali naravno svako odlučuje o svojoj sudbini. Ja mislim da je sada došlo dobro vrijeme, da su vjetrovi povoljni, da je put otvoren i zaista vjerujem da će ga makedonski građani prepoznati i makedonska vlada da će nastaviti raditi ono što je zadnje vrijeme zaista vrlo zdušno radila, a to je rad na reformama i mislim kao poruka zadnja, dakle pitanje proširenja i pitanje pristupanja nije samo cilj gdje ćete doći. I ako opet mogu iz našeg iskustva reći, izgleda ponekad da je taj put, odnosno put koji znači transformaciju i poboljšanje raznih usluga koje su važne za građane, da je puno važniji nego sam rezultat. Dakle, da kroz to država zaista postaje jedna moderna, evropska, otvorena država u kojoj zaista onda građani imaju razloga ostati, živjeti i uživati u tome što je. Međutim, to je važno ne samo za Makedoniju, nego za sve nas koji smo i u okruženju, ali i za cijelu Europsku uniju. Hvala vam najljepša i nadam se da ćemo se vidjeti u julu i da će nam priopćiti i tada dobre vijesti. Pa ja se isto nadam. Hvala vama.